Yes, ibihe byiza nanone kamwe kaze cyane we udahema gukurikira udahema gushyira urushinge cyangwa screen zawe kuri YouTube channel ya Real Media TV wowe ukunda amakuru y'imikino by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi reka ngo hikaze cyane mubwira ko iki ari cyo cyiza cyangwa ari umwanya mwiza kugira ngo wumva andi makuru y'imari agenda trending ari kugenda azamuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko transfer news ndetse n'ama breaking news ndetse n'ama team talks bitandukanye bigiye n'ubwo mukuru ayo makipe mugiye mukunda by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi yose n'ahandi wayasanga ni hano kuri Real Media TV nk'ibisanzwe ikimwe reka nizere ko gikomeje kugenda neza cyane mu mirimo yanyu muba mugiye mukora cyangwa mwe muri mu karuhuko kanizere ko weekend ikomeje kuba ryohera cyane ku weekend y'imikino myinshi of course imikino gihagarara by'umwihariko amakipe y'ibihugu bakomeze gukina ndetse arimo agenda ashaka qualification z'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha hanyuma njyewe nitwa Sam Kayiranga nk'ibisanzwe baje kugira ngo nkugezeho zimwe muri updates bagenda zivugwa hirya no hino mu makipe mugiye mwikundira amakuru y'amatransfer kugenda avugwa cyangwa rumors transfer rumors nubwo burya isoko ry'imikino riza mu kwezi kwa mbere cyangwa mu kwezi kwa gatandatu ariko buriya amakuru aba arimo kugenda ari kuvugwa ari menshi cyane bigendanye nuko nyine ntabwo buriya wazatwara umugeni cyangwa wazatwara umugeni utarambagije ubwo ngubwo nyine amakipe arimo agenda ashakisha uburyo kiyafatira n'abakinnyi hakiri kare akabaganiza hakiri kare kugira ngo arebe ko isoko ry'igura n'igurisha ryazagera abakinnyi bari confirmed cyangwa bari tayari kwita bajoininga amakipe niyo mpamvu nje kujya rero tuganira kuri aya makuru bari kugenda ahwihwisa cyangwa ari kwenda yandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi kugira ngo transfer window nizijya kugera twese tutazatungurwa no kuvuga ngo kanagagiye ku ikipe kanagagiye mu ikipe kubera ko byaraherekera birimo biravugwa munyemerero mitamera mu ikipe ya Manchester United ikipe ya Manchester United of course nyuma ya witwa Ruben Amorim bakomeze kuyijoininga umwaka ushize mu kwezi kwa 11 akayijoininga akakoza n'abakinnyi witwa Erik ten Hag yari yasize yabaye ngombwa ko nyine abakinnyi bamwe agenda yinjizamo kugira ngo rebe ko ikipe ya Manchester United yagira performance yo ku rwego rwo hejuru muri no summer window transfer ajya kugira ngo yongeramo ariko nanone bikavuga ko cyangwa bikabigaragara ko n'ubundi hari abakinnyi agikeneye kuba yakongeramo kugira ngo ikipe ya Manchester United ibashe kuba yagira ku ntsinzi cyangwa igere no ku ntego zayo ni muri ubwo buryo rero Manchester United n'ubundi gishaka kujya bongeramo mu ikipe kugira ngo barebe ko batanga umusaruro ni nayo mpamvu ko mu kwezi kwa mbere bateganya kujoininga isoko n'ubundi ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi batangiriye kugenda barambagiza mu bakinnyi bagiye batandukanye ubwo rero ikinyamakuru cyitwa Daily Star cyandikirwa mu gihugu cy'Ubwongereza ko gishyira inkuru hanze cyo kivuga ku musore wa Crystal Palace wo mu Bwongereza yitwa Wharton umusore w'imyaka 21 yagiye n'ubundi link nyinshi zimwerekeza mu gihugu cya Espagne ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza of course mu kipe ya Manchester United mu gihugu cya Spain Real Madrid yakomeje kugenda imushakisha mu minsi ishize kandi bino kuvugwa n'ubwo ntawamenya ashobora kujoininga akaba yasimbura barimo Luka Modric twagiye tubigarukaho ejo bundi ariko ubu Daily Star iragaragaza ko ikipe ya Manchester United irimo ashakisha uburyo ki yazasinyisha Wharton w'imyaka 21 muri transfer window itaha kuri miliyoni 60 zose z'amapound niyo bid iteganya kuba tanga muri Crystal Palace kugira ngo n'ubundi witwa Ruben Amorim aje kuba yakomeza hagati mu kibuga cyane ko bizabishaho kujyana n'ubundi nigenda rya Kobe Maino urimo urashaka gusohoka mu ikipe ya Manchester United ndetse n'uwitwa Casemiro nawe bivuga ko ashobora kuzasohoka mu ikipe ya Manchester United mu mwaka utaha so uyu nguyu Wharton ashobora kuza akahita rwose umusimbura mwiza w'abo basore kwani babiri bakaba bakomeza mediane ikipe ya Manchester United Manchester United mu minsi yashize kuri no mwanya wo hagati cyangwa kuri no mwanya w'umukasera cyangwa holding midfielder yari yashakishije witwa Carlos Baleba wo mu ikipe ya Brighton Hove Albion ariko bivuga ko nyine ikipe ya Brighton Hove Albion hatari mu miliyoni 100 z'amapound nta kindi bavugana ibyo ngibyo byaje kuba bicinege cyane bikoma gukora ubushake bw'ikipe ya Manchester United kuri no musore witwa Carlos Baleba so niyo mpamvu rero bivuga ko bashobora kuba bashaka uburyo ki bazinjiza witwa Wharton kuri miliyoni 60 z'amapound umukinnyi w'imyaka 21 w'Umwongereza reka dutegereze turebe icyo amakuru n'ubundi cyangwa ibinyamakuru yo ku mugani wa course bikomeza kutugaragaza kuri zino transferi witwa Wharton mu ikipe ya Manchester United ariko nanone ikamita nkomeza kuri ndi nkuru muri Real Madrid n'ubundi nayo ifite ari na Wharton
ni ikipe ya Real Madrid. Bivuga ko n'ubundi nyuma yaho mu minsi ishize twagiye tubivugaho ko Adam Wharton ashaka kujoin ikipe ya Real Madrid, cyane cyane ko nawe yatangiye kugenda imukurikirana cyangwa ikururwa n'imikinire y'uno musore. Bivuga ko ikipe ya Real Madrid n'ubundi nubwo yego ifite akajisho cyangwa igitera akajisho kuri Adam Wharton, ariko nanone barimo barareba ijisho ryiza witwa Enzo Fernandez, uyu mukinnyi ikipe ya Chelsea ndetse akaba n'umukinnyi ikipe y'igihugu ya Argentine. Bivuga ko aba football insiders cyangwa abanyamakuru b'imbere badushakira amakuru, of course bayita football insiders yo ku mugani burayi, barimo bavuga ko Enzo Fernandez ikipe ya Madrid iragenda imushakisha cyane, ariko nanone bikazaterwa cyangwa bikazaterwa na desire y'uyu musore cyangwa ibyifuzo by'uno musore byo gusohoka cyangwa akaba yakiguma mu ikipe ya Chelsea. Aramutse ageze ibyiyumviro cyangwa ibyifuzo byo kwasohoka mu ikipe ya Chelsea, of course ushobora kuhita ikipe ya Madrid ishobora kuhita imufatirana ku ikipe ya Chelsea. Bivuga ko n'ubundi iyo ntabwo yiteguye kujya mu biganiro mu gihe cyose Real Madrid yari gutanga bid iri munsi ya miliyoni 100 z'amapaundi kuri uno musore witwa Enzo Fernandez. Binagendana nuko n'ubundi ikipe ya Real Madrid n'ubundi ntabwo ari Enzo Fernandez gusa iri kugenderaho, uko ahubwo bisa nkaho ishaka gusenya ino mediane yamaze kumvana cyangwa ino kapo yamaze kumvana y'ikipe ya Chelsea. Ubwo niko iri gushakisha witwa Moses Caicedo, nawe irimo irashaka kureba ko yazamujyana muri transfer window itaha. Bivuga ko rero ikipe ya Chelsea abamediateri babo bose bamaze kumenyerana, by'umwihariko Caicedo ndetse na Enzo Fernandez. Bivuga ko rwose ikipe ya Real Madrid irimo irabagenda aharunono. Reka mitekereza kandi n'umundi mu ikipe ya FC Porto, aho umusore wayo cyangwa rutayizamu w'umunye Espagne mu myaka 21 yitwa Sam Agehoba. Uyu nguyu rwose ikipe ya Tottenham yimira mugenda runono byahatari cyane. Amakuru dukesha ikinyamakuru Team Talk cyavuga ko witwa Thomas Frank arimo arashakisha uburyo yakinjiza witwa Sam Agehowa. Uyu musore rwose umaze gukina imikino 7 muri championnat Portugal, akaba amaze gukinamo ibitego 5 byose. Bivuze ko rero bigendanye nuko Thomas Frank ubungubu abataka biwe Dominic Solanke ndetse na Randall Colomwani batameze neza bitewe n'ibibazo by'imvune. Arimo arashaka uburyo ki rero yakongeramo uyu mwataka guturuka muri FC Porto, abaza kuba afasha ikipe ya Tottenham Hotspur muri uno mwaka w'imikino. Ariko nanone siyo bonyine mushaka, kubera ko ikipe ya Chelsea ndetse na Newcastle nayo ziri kureba ijisho ryuzuye umusore w'umunye Espagne kandi ukiri na mutoya. Bivuga ko rwose nabo bashaka kumurwanira n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma kandi mu ikipe ya Chelsea barimo barashakisha umudefenseri w'ikipe ya FC Barcelona w'umunya Uruguay, umwe mu bakapiteni b'ikipe ya FC Barcelona. Nkuko aba football insiders n'ubundi nabo baba bivuga babitangaza, nuko ikipe ya Chelsea irimo irareba ijisho ryiza witwa Ronald Araujo. Uyu nguyu myugariro muri mu mutima wa defense cyangwa center back. Avuga ko ikipe ya Chelsea rwose ishobora gutanga bid mu minsi iri imbere rwose kuba yasanga witwa Ronald Araujo. Nubwo rwose ari mu mvune bitameze neza, ariko bivuga ko witwa Enzo Maresca bigendeye kuri karite z'uno musore ashobora kuba rwose yamuzana kuri ni ikipe ya Chelsea, hanyuma bakaba bafashanya kugira ngo bakomeze kubaka ikipe ya Chelsea. Kandi byanafasha ikipe ya FC Barcelona n'ubundi ifite ibibazo biri financier cyangwa financial issues, bikaba byafasha kuba Ronald Araujo yayisohokamo kandi ageze n'agafaranga basigira, cyane ko n'ubundi bigaragara ko rwose imyitwarire mu ikipe ya FC Barcelona cyane cyane mu kibuga idashimwa n'abakunzi b'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigendanye n'amakosa agenda akora mu kibuga cyangwa mu mikino igiye itandukanye. Kandi ari we navuga ko yagakwiye kuba umulideri ifasha ba Kubarsi ndetse n'abandi kugira ngo ikipe ya FC Barcelona ikomeze kugarira neza. So ikipe ya Chelsea bigendanye na Enzo Maresca n'ubundi wizirira muri umusore w'umunya Uruguay ashaka kujoininga rwose mu minsi iri imbere, ashaka gutanga bid nk'uko ikinyamahanga nk'uko football insiders barimo bagenda babitubwira. Reka mitekereza mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho ikinyamakuru Tutto Sport cyandikirwa mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi cyaje kuba gihishura inkuru y'uko ikipe ya Juventus Javier Dame iyi ngiyi rwose irimo iragenda ishakisha cyangwa yaba bitekerezwa ko mu kwezi rwose kwa mbere cyangwa muri sama ita cyane cyane ko ari bwo contract y'ino musore izarangira cyangwa uyu mugabo witwa Sergej Milinkovic Savic, uyu munya Serbia ukina ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu
bya Arabie Saoudite. Biravuga ko ikipe ya Juventus ishaka ko yamugura mu gihugu cy'Ubutaliyani, nyuma yaho avuye mu Butaliyani of course yari mu ikipe ya Lazio de Roma akayivamo yekeza mu gihugu cya Arabie Saoudite. Rero Sergej Milinkovic w'imyaka 30, uyu mugabo w'umunyaserbia rwose biravuga ko ikipe ya Juventus ishaka kuba yamugarura mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba yakigarukira akikinira, cyane cyane ko contrat yiwe izarangira muri sama itaha, cyane ko Juventus iravuga ko ishobora gutegereza ko contrat y'umugabo ihangira kugira ngo ibe approachinga cyangwa kuba yamuzana mu gihugu cy'Ubutaliyani witwa Milinkovic Savic. Reka nizere ko izi updates zikunyuze cyangwa umenye uko bihagaze mu ikipe mugiye mukunda. Njyewe narinje kugira ngo nyine mugezeho izi updates mu minota mike cyane, ngerageje kwirukanga kugira ngo nkugeze izi updates. Of course ziba zigenda ziza byinshi cyane, namuka yashobora kugaruka nkahita nkugezaho izindi. Ibinyamakuru byo bigenda byandika ari byinshi cyane, natwe tuba turegeye kugira ngo tuzatukugezaho ako kanya twakubereka bisa. Kangushimire cyane rero wowe ukomeje kunkurikirana ni Real Media TV, nitwa Sam Kayiranga. Of course utarakana subscribe kana kuri subscribe, hanyuma tujye twibanira amakuru y'imikino nakagaruka. Ciao ndabakunda cyane.